Provincial Administrator nigaberega kugokera okubwaterana okwaberego ko enekigwa egati y'abanyakenyero abanyanyimbo naboigo Provincial Administrator bweko munyene eryokorwania ebikole by'abana bakegutachirwanse ase chinsemo au anene sub county ya Kenya gukwana kurwa service ya ime ya Kenya nigo Franklin Bet abereka gotebabuna obunyuwa bwa maruata chiri amonenya sole nigo bwakeire ase ngenchyo kubwaterana okwo asa berega kubulia ebikole ebyo binyareko babigo keigwa ase chinsemo elikwana kibuna abasaye mbali kwebwaterania namanganange bunayo Mulikito Gilbert Kobe na roboti oruo asobwikira Getambukiro kiugo cy'ugunyarakoba gekurwania obokebago ime ye sub county ya Kenya DCC o Kenya Franklin Bet nigat atogiriyo kubwaterana kwanya ko bokorekana ro egati y'abananchi abasigari nabo igo provincial administration naso kurwania obokebago ubwo. Sisi wote katika sub county hii tumeshirikiana asasi za usalama, sisi wa ofisa wa tawala na polisi na pia wananchi tumehusisha katika hiyo kazi ya kupigana na pombe haramu na banki. Igateire muna ikakenyare ko bage ko bao asoboke bago wanya ko bokwenda sekerengo gense asokubwaterana uko atebire muna kwanya ko gokoreto mulemba sorogongorwo. Maneno ya security iko mzuri sana area hii. I think hatujakuwa na major incidents za insecurity ama ukosefu wa usalama katika eneo hili kwa muda. Dege kurwa kya bwangoiga kya baga kabanya ko bago tebekana kubabwata na kubatagiranse abana bare bemyaka emeke nigo betanyare ko bago tebuna ebisabuni ebyanya ko bikorokana ase sub county ya Kenya kurinde abaga kabuna abo nigo banya ko bagwa kabichuko. Nadhani ile kitu tumeona tu katika siku za hivi karibuni kumechipuka incidents za watu ama wazee kushika watoto wadogo wajukuu wao. I think tumepata kitu kama incidents kama 2 ndio tumepata juzi ambaye zimeripotiwa kwa polisi. Nigalire iranga kubwaterana na serikali nabo igo obutuki bwa bene mbucunya ko bokorwa ngana na sabe bisete kero bakorire ebisabune ebiga banya ko bakoretwa bosyo bweri chiko. Hao wazee wahusika wanatafutwa kwa sababu wakati tekeleza hizo dhulma walitoroka. So bado asasi za kiusalama zinatafuta hao wazee ndio wajibishwe kwa mujibu ya sheria. Nigaruro basemya gotia sebaria patranya ko bakoma gutwara ubumanyi iguru igetambukiro baranya ko bakuimokia ekero banya ko bakonyorwa negetambukiro kenga munekeiga nga mbatakeire ko gutwara ubumanyi boke iguru yangi batakiro korwa ekero mwana atakirunse. Labda kwa wale hawana fahamu ni kuwa kitendo kama hicho kikiripotiwa mara moja waripoti kwa katika kituo cha polisi na mtoto apelekwe mara moja kwa hospitali ndio aweze kupatiwa matibabu ya haraka ndio kuzuia labda madhara ya ugonjwa itokee. So wanaripoti kwa polisi mara moja alafu wanapeleka mtoto kwa kituo cha afya ndio aweze kushughulikiwa huko. Obasemi ubigani go gwachire chingaki ebirengo byo obotakirunse kwa bana baiseke barabake banya ko bikorekana sensemo ya nyabiore ime ya Kenya nabo igo kya bwango iga ime ya mugonga. Iko njia mingi ya kwenda kujisaidia kama anataka mapenzi. Uliboterega tembe kurwa sensemo ya machoge wa bora wi county ya Kisia Maritana Gilbert Kobe.